गरम दिने तरभुजरे विभिन्न रकमर रोषेई करुथिबा बोहू जंगलर मझी भागरे मीनू चढ़ई ता स्वामी रघु सासु शांति आओ पुओ गोलू सहित रहुथला। गरम दिन थिबा कारणरु रघु जंगलरे तरभुज बेपार करुथला। ए गरम दिन त तरभुज खायाकू सबु चढ़ई मानकू बहुत भल लागुथला। अरे मीनो चढ़ई आण दीटा खाया कण खाई देकी मु बेपार करिया जीवी पड़ा। अरे दशटा बाजियाକୁ बसिलाणी। अरे यही समय सिना बेपार कले चढ़ई माने आसी खाइबे। आउ एबे तो कॉलेज पिला माने मध्य जाउथिबे सेठी बेपार हबो ना। आउ डेरी करी गले जे की बेपार हबो कहलो। हाय टीरागु चढ़ई तमु कहिथिली काली आसिया समय घर पई किछि सौदा आ परिवा नै कि आसीबो हेले तमर त टिके बेले मन पइला नै सेमिति पळि आसिला। एबे किछि नै घरे खाली आलू दुटा पड़िथिला ताकू भाजी देइछि नियो ए पखाळ भात आलू भजा टिके खाइ दियो। आसिया समय मन करी परिवा नै कि आसीबो हेले सेमिति उपास सोइबो कहूछि। ए जो खरा रे एते समय बसी बेपार कला परे मोर किछि भी मन पडुनी नहले मु नेकी आसी न थांती। हौ हौ तमे एते विरक्त हुओ नाही दियो मु खाई देकी जाउची। आसिया समय मन करी कि परिया नेकी आसीबी। रघु खाइकी संगे संगे बेपार करियाको चाली गला। अरे तरबुज नियो तरबुज। अरे मसला तरबुज मसला तरबुज। अरे नियो तरबुज नियो तरबुज। बहुत कम मूल्य रे ये जंगल केवल रघु चढ़ई पाखे तरबुज मिलुची। अरे किणी नियो आउ कोठी एते कम मूल्य तरबुज मिलियो नाही। अरे कॉलेज पिला माने नियो नियो तरबुज नियो मसला तरबुज। रघुर तरभुज दुकानटी कॉलेज पाखरे थिला सेतिलागी पिला माने सबु आसी रघु पाखरु तरभुज खाउतिले। बुझिला रघु भाई सबु जगह तरबुज बिक्री होउची हेले तम तरबुज खायाकू भारी नियारा लागुची। तमे जो मसला पकेकी दउछ ना भारी स्वादिया लागुची। बुझिला मोर सबु फ्रेश तरबुज। अरे अन्य चढ़ई माने सबु केते दिन तरबुज बिक्री करचंदी हेले मोर तो सीधा गछ तो तोड़ा आइके आसी आ बिक्री होउची। गोटाई बंचु नाही सबु बिक्री हो जाउची। अरे रघु भाई मते दुईटी बड़ बड़ तरबुज देला। मो स्त्री मते तरबुज आना बोली केते निहलानी कहलानी कहूची कौन तरबुज खटा करिवो। अरे मु तो प्रथम थर भाई शुणुची सी कौन तरबुज खटा करे मु किछि बुझी पार नाही। पारा पाखरु एमिति कथा सुनी रघु तो पूरा आश्चर्य हो गला। अरे तरभुज जे किए खटा तैयारी करे। अरे कौन कहूच पारा भाई तरबुज पुणी तमे खटा तैयारी करिवो। अरे तरबुज खटा जे किए तैयारी करे मु तो प्रथम थर भाई शुणुची। अरे कौन कहिबी रघु भाई से पागली ए मोबाइल कौन भिडियो फोटो देखिकी मते खाली कहूची नेइकी आस मु तैयारी करिवि। हौ हौ दियो ता मन बुझा पई तो करियाको पड़िबो ना। ଏହା ପରେ ରଘୁ ପାରାକୁ ଗୋଟେ तरभुज ଦେଲା ଆଉ ପାରା ସେ तरभुजକୁ ନେଇକି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। कि यूट्यूब के जड़े आसिला ए चढ़ई माने खाली यूट्यूब जहा ना तागड़ा देखिकी तांकर घर तैयारी करी खाउचंती। एमिति देखु देखु किछि समय बीती जाइथला ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ रघु बेपार सारी घरକୁ फेरी आसिला। हाय टीरागु चढ़ई परिवा काई कम खाली घर को फेरी आस। मीनू पाखरु एमिति कथा सुनी रघु तो मुंडरे हाथ मारदेला। हे भगवान केते जे मन पकईथिली आसिया समय परिया नेइके आसी बोली हेले किछि भेले मन पइला नाही। बुझिल आज गोटे न केमिति करी एडजस्ट कर दियो काली निश्चय परिया नेइके आसीबी। केमिति एडजस्ट करिवि घर तो किछि बेले पड़िया नाही। आउ जो गोटे दीटा थिला से भी सरी गला सकाळे ताको भाजी देइथिली एबे जे घरे केमिति खाइबे कहला। मीनू एमिति कहूथला रघु कहिला। अरे मीनू चढ़ई मु कौन कहूली कि अरे से बंटी भाई आज मो पाक आसथिले आउ मते कहले कि दीटा तरभुज दियो मो स्त्री दारे खट्टा तैयारी करिवो। अरे मु तो किछि बुझी पाइलिनी यार तरभुज रे किए जे खट्टा तैयारी करे हेले कहला कि मो स्त्री कोन मोबाइल देखिकी कहिची आउ तरभुज खट्टा तैयारी करिवो बोली। तमे भी सेमिति मोबाइल देखिकी तरभुज कोनटा तैयारी कर दो ना आज गोटे ना खाई गले काली मुनि आसला बनी। रघु पाखरु एमिति कथा सुनी मीनू तो पूरा रागिगला आउ रागिकी सेठारु जीवाकु बाहारथला कि सेही समय ता पुओ गोलू आसी कहिला माँ रही जाओ राग नहीं बापा पूरा ठीक कथा कहते। मु भी यूट्यूब देखी तरभुज विभिन्न रकम सब खाଇବା तैयारी होची देखुन तरभुज भजा तरभुज संतुला तरभुज खटा केते विभिन्न रकम सब जिनस तैयारी होची आ सी भारी स्वाद लगुच। तमे भी ए वीडियो देखिकी तरभुज किसी तैयारी कर दियो। कि आधुनिक जुग आसला के जाने ए बापा पुओ पूरा पागल हो गलनी
ଆରେ ତରଭୁଜ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଜିନିଷ, ତାକୁ ସିଝେଇ ଖାଇଲେ ଯେ କ'ଣ ଲାଗିବ? କ'ଣ କରିବା ମିନୁ, ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଉପାସ ଶୋଇବା ନା କ'ଣ? ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ କରିଦିଅ, ତାକୁ ସେମିତି ଖାଇବା, ବୁଝିଲ? ନିଅ ଗୋଲୁ, ତୋ ମାଆକୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲୁ, ସେ ଦେଖିକି କରୁ। ମିନୁ ତ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବାଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଲୁ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମିନୁ ସେମିତି କଲା। ମିନୁ ପ୍ରଥମେ ତରଭୁଜକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ବତାଉଥିଲେ ସେମିତି ଦେଖି ମିନୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନୁର ତରଭୁଜ ସନ୍ତୁଳା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ମିନୁ, ଆରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତ। ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଦେଖ ତ କେତେ ସୁଆଦିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆରେ ଏତେ ଯଦି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଡେରି କରନି, ଯାଅ ଭାତ ଆଣିକି ବାଢ଼ିଦେଲ, ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇଦିଏ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏହାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଭାତ ଆଉ ତରଭୁଜର ସନ୍ତୁଳା ବାଢ଼ିକି ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବାଇଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ତରଭୁଜର ଖଟା ମିଠା ସନ୍ତୁଳା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆରେ ବା ମିନୁ, ଆରେ ତମ ହାତରେ ପୁରା ଯାଦୁ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ଆରେ ତମେ ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିଦବ ଆରେ ସେ ଜିନିଷ ପୁରା ଅମୃତ ହେଇଯିବ। ଆରେ କେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏମିତି ସନ୍ତୁଳା ତ କୋଉ ଭଲ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତମେ ଯେମିତି ତରଭୁଜ ସନ୍ତୁଳା ତିଆରି କରିଛ, ସତରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଗୋଲୁ, ତୁ କହ, ତୋ ମା ମନକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତ କଥା କହିଲୁ? ହଁ ମା, ବାପା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ ତରଭୁଜ ସନ୍ତୁଳା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ବାପା, ଆଉ ତମେ ଆଉ ପରିବା ଆଣନି। ମା ଖାଲି ତରଭୁଜରେ ସନ୍ତୁଳା, ଭଜା, ଖଟା ତିଆରି କରୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଲଗେଇ ଖାଇବା। ଆଉ ସେ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବି କମ। ଚେମ୍ପି ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମିନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ଆଉ ମିନୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହି ବହୁତ ସାରା ତରଭୁଜ ଆଣିଲା। ଆଉ ସେ ତରଭୁଜକୁ କାଟି ସେଥିରେ ଖଟା ତିଆରି କରିକି ରଖିଲା। ଆରେ ମିନୁ, ଏ ମିନୁ, ଆରେ ମତେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖଟା ଦେଲୁ। ଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁନି? ଏ ମତେ ଚେମ୍ପି ଦେଇ କହିଲେ ତୁ କାଳେ ଭାରି ବଢିଆ ତରଭୁଜ ଖଟା ତିଆରି କରିଛୁ, ନେଲୁ ଏ 150 ଟଙ୍କା ରଖି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା ମତେ ତରଭୁଜ ଖଟା ଦିଏ। ମିନୁ ତ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲା କି ତରଭୁଜ ଖଟା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବୋଲି। ମିନୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବବିତା ପାରାକୁ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖଟା ଡବା ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ତା ପାଖରୁ ପୁରା 150 ଟଙ୍କା ରଖିଲା। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିନୁ ପାଖରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ତରଭୁଜ ଖଟା କିଣିକି ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ଶାଶୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ତ ସେ ତରଭୁଜ ସନ୍ତୁଳା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ମିନୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା ନାହିଁ। ରଘୁ ବେପାର କରିକି କିଛି ତରଭୁଜ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ତରଭୁଜରେ ମିନୁ ସୁଆଦିଆ ତରଭୁଜ ସନ୍ତୁଳା, ଖଟା, ଭଜା ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆଲୋ ଏ ମିନୁ, କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛୁ ବା? ଭାରି ସୁଆଦିଆ ବାସୁଛି ତ, ଦେଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଏ। କ'ଣ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛୁ? ନାଇଁ ଚେପି ଦେଇ, କ'ଣ ଆଉ ତିଆରି କରିବି, ସେଇ ତରଭୁଜରେ ଖଟା ଟିକେ ତିଆରି କରିଥିଲି, ତମେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଖିଲ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚେମ୍ପିକୁ ସେ ତରଭୁଜ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତରଭୁଜ ଖଟା ଖାଇକି ତ ଚେମ୍ପି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମିନୁ, ଆରେ କେତେ ସୁଆଦ ଲାଗୁଛି ମ, ତୁ ଆଗ ତ ବହୁତ ଚିନି ପକେଇଥିବୁ, ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି। ମିଠାକୁ ଖଟା ଏ କମ୍ବିନେସନ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ ଚେମ୍ପି ଦେଇ, କିଛି ମିଠା ଫିଠା ପକେଇ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ବରଂ ଏ ତରଭୁଜ ତ ଏମିତି ମିଠା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମସଲା ଆଉ ତେଲ ଦେଇଛି। ଆରେ ମିନୁ, ସତେ ତ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଚାର ତିଆରି କରୁ ସେଥିରେ କେତେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ, ହେଲେ ତୋ ତ ଏଥିରେ ଜମା ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାవు, ତଥାପି ମୋତେ ଏତେ ଖଟା ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଆରେ ଏ ତରଭୁଜରେ ଖଟା ତିଆରି କରିକି ଘରେ ରଖୁନୁ। ଦେଖିଲ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଯଦି ସେଦିନ ମୋ ପରିବା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଏମିତିକା ହିଡେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ପରିବା ଆଣିଲିଣି ବୋଲି ତ ତମେ ତରଭୁଜରେ ଏମିତିକା ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ସବୁ ତିଆରି କଲ, ନହେଲେ କେମିତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତ କହିଲ? ଏତେ ଆଉ ମତେ ଟେକାନି, ବୁଝିଲ? ତା ବୋଲି କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ତରଭୁଜ ସବୁ ତିଆରି କରି ଖାଇବା ନା କ'ଣ? ଆରେ ନାଇଁ ମିନୁ, ଆରେ ଜୀବନ ସାରା କାହିଁ ଖାଇବା କହିଲ? ଆଉ ଏମିତିରେ ତରଭୁଜ କ'ଣ ସବୁ ମାସରେ ହଉଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ଏଇ ମାସରେ ତରଭୁଜ ହଉଛି ବୋଲି ତରଭୁଜ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଖାଉଛେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ତରଭୁଜ ଗୋଟା ମିଳିବନି, ତରଭୁଜ ତାପରେ ତ ମୂଲ୍ୟ ବଢିଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପରିବା ଆଣିବି ନା, ଆଉ କ'ଣ ତରଭୁଜ ସବୁ ତିଆରି କରି ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ଏମିତି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ପରିବାର
ଠ ଠ ହେଇ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।